Guys, jom kita unboxing pedal terbaru daripada Nova. Ini dia guys, baru sampai. Okey, jom kita unboxing. Okey, jom kita buka guys. Okey, ni dia punya packaging guys. Memang cantik. Ada welcome card kat sini, Nova. Okey, yang ni dia punya pedal guys. Memang cantik. Okey, ini dia guys, dia punya pedal guys. Wih, sedap juga surf. Laju. Wih, sedap tak? Adik je lah. Adik je lah. Sony.